Party President Puzoram Thanga Chief Minister Chuan Mizoram GSDP growth rate 0 ayat niam anga soi chu thil dik lovani thuwa soi hethui voina thu thar the dar tu chen kadinan kom na LPS palain Mizoram GSDP growth rate -9 anga soi angai dan azo na a asoi kan growth rate kha 0 ani te chu ti se a jioma 0 aya pakwala niam te chu ani ina ni lo top châu vangin khang te ka chu mi pa ngai chin jinga soi chi po ni lo tun din mun cha kan thanda ni -9.6% ania aumbe ka -9 kan nia negative growth anitani 0 nu ani lo kan economic growth rate -9.6 ka chu ani thailo 9 ani thailo ai tun din munami tak po hi nang le kai na ani thei lo kan ti tur ani lo budget a chief minister in aron present a sarkar official document ka soi mai ni kai chuan mai kan ngai thak ta kang khan puduan GSDP akan than le kan tlak niam dan soya chu kan thria anga ai ti po alu hle mai ani a ta chuan pujem sahi ani economics department a po associate professor ani a kan thria mi thiam ani a khalai kha han comment la hemi chung chang hi in nialna ana sakhop maya social media thu in chu oma lelamin budget phek anon bechana lelamin bechan turanon nei boka in hialna atama tun tleina la oma tin ke mangai po hianin zona ni katong na sa ani hemi lo chona chan puduana jukwat nia langchu tun kan budget kumin financial year sangni somni pathum hili budget a statement under FRBM Act tia khanin phek kwana akhan outcome indicators ti table oma khami akhanin kumin budget estimate kan state sumle pai de chuatur vaibel che singthum sanga zakwa pali le nikum budget estimate kan GSDP tur kan sumle pai de chu an estimate vaibel che singthum sang kwa zali samnga pariat danglam nakha 9% -9% chong khret chu anita chi amaya helai nge hiron kwat ni in I pudu ma hian hriata chu helai takhi soifia de ngai omin ka sia chu soifia ngai chu budget a te na hrim hian chithum kan nei ni apakhan na chu budget estimate ania kum local tura kansum de chu tur kan la hrelowa ta chuanin kumma sa kan din hun kan ena he ti zat te chu kan be sei phalo mo tin be sei zat budget hen kan da thinani chu budget estimate kan tia BE tin a short form in anon da thinanga tin adot le chuanin kumma local dewa kumalo to palo nai chuanin kan budget estimate khachu estimate la ni renga kan muza tur dik tak te ani na tur dik tak atak tak tu te po alang riak ruak to ni cheng zawel lot cheng zawel trin zawel kan tho kan thar don ani hi ti vel kha but ching tu pon alo chiang chauta ta khana tira trin za ni thar tu rain ring kha trin zawela kan thar tu ri be sei man hi tin revised estimate an siam thina chu RE ti ani chumi adot le chonin actual tiom le ta atak tak ani towa he hi chu akum le aporon thleng man lokum le ron thleng turania sarkar sum man reng kha auditor tenen CAG tenen engkim adika confirm fel vekani nuwa khanin atak tak actual chu nakum budget lo om tur hen nikum sang ni somni pani ni thung actual kha atak tak kha ron lang thei chok don ani chu ti fel ngai confirm ngai kha I alo om nual thinawang ani ta chuanin chu actual kan tia amaro chu actual le revised estimate hi tla puin adang lam vak to lo ani chu landan ani ta chuanin
hei hi kan man dan economist te tin India rampum Mizoram ngei te poina kan man dan chu I actual om to chuan atak tak ani to wangin kha khai khin na ani don re rengin man tur ani actual kha chuanin actual ala om lo chuan revise om to chuan khai khin don chuan revise estimate ari kha man tur ani revise estimate po ala om lo chogin budget estimate chu khai khin tur ani chu pudua hianin budget estimate ni kuma budget estimate sang takanin estimate GSDP ka komina I budget estimate GSDP niam jok nen khan BE ve kha khai khin ani dan tur dik taka chuan revise estimate kha nga chana azumang turani nga chana azumanga nga revise estimate atanga kan nga chana kan man chuanin kan GSDP thanna tur hi 18.79 kan thang jok don tina ani jok ani